Maka wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah, dan diiringi mereka, diikuti mereka dalam ini dunia akan laknat. Yang dirempak seiring mereka mengikuti akan pemimpin mereka, maka seiring pula dalam dunia diiringi akan mereka laknat dari manusia. Laknatnya mana laknat pun terusir daripada rahmat Allah. Tuh laknat dalam dunia, laknat pada manusia. Tanya kada depu cerita-cerita mereka disebut oleh Allah. Nak berdoa kepada mereka, ya Allah, sayang mereka ya Allah. Cerita kepada mereka cerita-cerita nagot. Jadi manusia menglaknat mereka. Nyan manusianya walaupun hanya mendung. Manusia le tapi kan mandu manusia. Sabi kafir pena laknat. Manusia mukmin yang menglaknat mereka. Wa yaumal qiyamati, orang kiamat pi kena laknat. Orang kiamat laknat ala ruusil khalaiq. Tengok ketika dalam perang mahsyar, maka nampak kaum-kaum yang kaumnya murka Allah ketika di dunia, manusia menglaknat akan mereka. Tengok urung-urung yang hanagat kendu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Mandu mata memandang tengok, mandu mata memandang deh teh huruf hanagot maka jatuh laknat manusia, laknat Allah, jatuh laknat Allah tengok di atas mereka yang dipandang oleh manusia-manusia yang lain. Hana taman syurga digiring kepada neraka, dipandang oleh manusia yang lain. Kemudian kesengsaraan dalam perang mahsyar dipandang oleh manusia yang lain. Nyan laknat orang kiamat. Ala, ketahui olehmu, inna adan, sesungguhnya ad, mereka ingkar akan Tuhan mereka. Ala, ketahui olehmu, bu'dan, jauh daripada rahmat Allah kepada mereka. Bagi ad, tu'adnya kaum Hud. Pada Allah adnya diingkar po. Bertatepu adnya hana kenang rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tu'adnya kaum Hud. Maka pelajaran untuk umat Nabi Muhammad menyugata lagi kaum Ad yang kadirasa li'an lagi nyantit. Finguh urut kiamat, kenang laknat Allah. Di dunia dilaknat, kemudian jauh daripada rahmat Allah, urut kiamat di dalam api neraka. Dari cerita-cerita umat awal nyula ibaratan sebagai pelajaran bagi tanya umat Nabi Muhammad. Untuk pelajaran. Baik lagi mereka tak ikut oleh tanya yang mana.